Muhammadur Rasulullah, Muhammadun Habibullah, Muhammadun Nabiyullah, Muhammadun Safiyullah. Huwa aminun ma'budun, hamidun mahmudun, syahidun masyhudun, nasirun mansurun. Muhammadun nurun sirajum munir, Muhammadun basyirun munzirun nazir, Muhammadun waliyun qawiyun amin, Muhammadun hafiyun afun karim, Muhammadun mustafa, Muhammadun mujtaba, Muhammadun muntaqa, Muhammad hadi huda, Muhammadun mustafa, Muhammadun mujtaba, Muhammadun muntaqa, Muhammad hadi huda. Inilah sebahagian nama-nama Nabi Rasul Mustafa yang telah ada disebutkan di dalam kitab karangan ulama. Wahai insan, janganlah lupa kita sebagai umat Rasulullah, kehidupan kita tak akan mulia bila tiada perjuangan Rasulullah. Siapa yang banyak bersolawat, dialah orang yang paling dekat bersama Rasulullah di akhirat, selamat mendapatkan syafaat. Berbahagialah kita bila bertemu Nabi, keselamatan kita selalu akan diberi. Berbahagialah kita bila bertemu Nabi, keselamatan kita selalu akan diberi. Muhammadur Rasulullah, Muhammadun Habibullah, Muhammadun Nabiyullah, Muhammadun Safiyullah. Huwa aminun ma'munun, hamidun mahmudun, syahidun masyhudun, nasirun mansur.